Laino wana ma singsa Mariam Deborma mungai rungdogo rungsrungui tongnai bisi chini ni chirai wana ma singsa ke Champa Hawar PS by Khobjak Namanjai Ramkrishna Parani Don Bosco English Medium School Hostel Uklok ni Thaichuk bufang tolawo kotok sorokjak ke mangkathai mankha koktumani bisingti sawi mankha Mia Pruno bufa Santosh Deborma bani sajak Mariam Deborma no hostel ruphaimani phiaba horsa sekebeng drop bufango Mariam Deborma kotok sorokjak nugui wana jaklaikha hostel ni Sarairokno khobui aro ganagini tongnai bebak tongkosong tongnai lukurok tabusang jora pati munorugui Mariam Deborma tamni bagi kotok soroi theina nangkha mungsafano srai srai ngyako kasang nang ko miya ko pilok thangka dap phungwa ti kwa ti hini saharo ang bono kuru hibu hinya kisu buya ang boro tam hina tangsa bokla sapore kelas 6 class 6 boyas sangka 12 bosor toro kebo abo hairok buide khlaika ba phasiri botarka tamrok sanai na abo haila khaya kune na pha khaya mi song bai ko khaya kon si ko dong dong ko na ti rok gemne bo sasing rok de abo bo sa chung na ti ki thang kana man su ko ro ko thang kana noko ke bo noko kol khebo ke kulo lomo sawo dong wa tu no ko buat tu ngai nor kun pai pur ke bin buarok saja ke dong mani ba yi khen no ko khai sa sa ja agiro abo haike no 아기 go 사다 사다 것도 사다 거는 어느 바로 가고 agi nogoro go thina ni abo haike ro go thatang sasa kuna ati ro ko thangya wasa kono bati ro ne ku crispy pala ya bini bini ka hai ka bo bo ati pe pala ka kono song na ni abo o ko tuk saga tong nai bo chi siwo ang sai mali ya do bung sagari ni bung sagari pura ni de borma bo kami ki so ram kisno para elakar te ko namanjo ni ciara do khoro busu Saya ni selama na buri okora ante masih selaku stunggu. Abu ke kelas 2 পরে তো বাংলাও বাংলা এটা একটা বাচ্চা মেয়ে ও দেখলাম এসে যে ওই একটা গাছের মধ্যে she was hanging. It's a small girl aged around 11 years old. She is a new admission taker in Don Bosco school. She used to study in the hostel. So now investigation will be done. Investigation এর পরে আপনাদেরকে জানাবো।